Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Sashisian ka Lumtiniang Tourism Promoter Group Motorsha Hagjanmiat jong ka South Rik Nopra kalapun Thaba de Light Khrek Baharukom Lumtiniang Park Banlek Man Khristmas. Ya kini jimpen Thaba lawan ban plipat bado sembut Menteri Ramba ka Jila bad MLA ka Nartiang uba snya bhalang dahar hagjinon lang MLA ka Than uba nujorki sungo nalor kiwe. Ngawan khnang menta ka janmiat dai mga kwa baga perthe kan itho yu Lumtiniang laong uba asnya bhalang dahar bat pentibru bahakisngi banwan un sale hiar sa syakupli habakren halor ka kam jungo kai perthei hapo ka jela uba asnya bhalang udaong baka sarkar ka thrang ban penkala ya ka kam jungo kai kum ka karkhana sengkam sengjam bat ka lat ka mai jakpo henrei udaong kam longpat ka basuk ka sarkar bakan le ni penkala ya ka ni dang ha ka shimit don kam ka jingitri lang jong baro ula banjur kinong shnong banong ki banang ban pediang sngobai kinong wan jungo kai bat pen iya kejilong bas ngutanat kenang ban kring yaki ban wan syakina keshnong. Hak bede bat kedor khas bala IT ban pen baha pen miat yu Lumtiniang uba asnya bhalang ulaong bo unya kran pen bej bat MLA ka Than ka ba kumno ka denti kinle kenang ban yu anong keshnong Motorsha kumju ka mau ka yaw constituency hibro ka wei. Uba asnya bhalang ur shimru ika kabu ban ai kuble Khristmas bat snam thamai baro kinong shnong ka Motorsha dak bau lai ka jingkir khu kerdo baka Khristmas bat snam thamai ka nong shisha ka jingkir khu ya baro kilong ying long sam bat banang kiyo shaprang ha baro kilyang jong ka jingim thì là sao po dùng tu rồi Nah, kemarin Pacingnya nih, emang pacing ini nih, pacing itu. Hagan iga program ko kerpa. Now website Pak Bru bisa agresal Pak Bru bisa resident all. Di ameni bringin air, dina ada kado seniang. You will keep the spot. Lembang yang kini itur operator. Henry usnau si kawito. Kajing start yung ginong jente yung i zero ke tourism. Ini kerja benar. Kular termai tu ke toilet, you ke lot sini pak. Sao tu bayam ni dem le ke proposal bori muda pak ni. Te study saya kata yo pagi. Ni nak kejimuk yang awal bu sendiri program wan hita kopli le. Dia tu chong seni pinengen ne kuan di bentar buto promosi, kuan di bentar buto weci. Yo percaya pada sarkar yo mangga yo lai bai lai ruti. Yo wikat kau mangga ni by experience. Dia cuma stage pok kasihil. MG Lodge kusang sendiri pauklur. Hanai tang surukarim lai. Teman le no ai tu kon go sarkar. Emen kita gubun paiba di spangut di hajarut setiaw tangga toilet nam. Hanai emen kita gum jom orang menunggu toilet emen nyaw pratli kita. Tegeta tok kejimu kudaw ye chong berkat bi next week malu malaka Monday tadi daboi ustadi ye West Jante Hills mong de kondusi ge manu jori ge ngai go monwa kwa alo focus. Kejimut kejimang kejing sanut ikam sarkari open money yang tourism industry. Dan tak usuk open money overnight, cimpor di kamu governments. Ni ba ada yu ikat kauman kami kejing flu ke footfalls yang ke turis negeri di state. Usuk tenadi. Manggala golai baik, manggala in a positive directions. Dan dapat hagi wan kita.
Newland ni nam gue klami ke wito di klami chong katu ani perahu en guong ile doha sora ke sorka di spak klurna ngau ong pi mana pa ke proposal lambaga ni central funded scheme entau pa upding sorkar India kadau tip dau survey go kawan ke tahu ko tau so kawan ke tahu to penduk chua te kam nuksa for small example kam sora cira pergi udah titik lepas warok ko bertai mari pa ini les pak kur tampling ke sorkar India ta kwa lah wi ke por mau manu jor to gani gari jeni untuk man haga kedu lebaklai kau initiate dau mani ko tu no dalam perkat bahabi kami ti warok dau mani pleno ke fon sorkar kani ko juyu dan juyu por bon bagi sorkar go cnai mana bet man kamu yung sul memnong pai memnong yo kenuk sa kami ni CPSC hekto dalai perlu san ni paulak handai tangi staff mem te tourism ta ko hab ingas di paulur ko hab study tik betik coba kenuk sa kamanar ting monulik kamon food falling pa iba emrum memolai mo to kamu Lumtiniang ile wan knang dengan ini wa kwa ngau penting mit cak pada ko berkah ento wan ki ni krem jibu ni wang la danga wan yo tik bru yo post social media lalu deputy chief minister visit ulum munget jan kita tak boleh kuat bayo ma dalam perkara seula cukup liwan yo lai ha kedo ulpi neba em program gudang hek pau tra gini mi yo lai pa ini kan ngudi hini handai wana em intention yo nga with a positive direction tegi proposal guna pa bun ha ko jati handai na yang trambu finalize neba wa watinya itu bakala itu lipa itu ke project keren bulu wan sak wanda itu lipa itu ke fond di papa klur hanai man hadin tak boleh noi nak kita hablai ide ke nuksa bu kita ga multiple kata laskin dikin kurang cina ramang atai kata itu yo man kata ke tourism hub yang ke wajah dia hawa dari ke one store ni bu ke wan ke kita membugi gudi gudi hawa dari uniform hawa dari football to upiliar interest entau kamu apa ya kan tekini worok to man to should be well adjusted mau subasi peladi deh kamu ruksawan cherry blossom en wang wan ke cherry blossom de kut ka tu de mai tu ko tham lai dam ni lai se lo khu lai ta khu di men ta nam ta ma ham jo khang ni ko lai for example dan betul ini lebih acibuk dekat dengan kuat apa ilah jadi kuat apa ilah tu kang nabi motor siap simple that is logic tekini warok hamman kita well in advance ibun sin ko mai gibi pentugi ko ngai la kata Rukom tourism kamku wa empau cuan sa to biye mura empau cuan la cibo mutu am resort and hotel and gong chas wan ke platinum wan ke Dakar dau jet ke chong ke tau uwadi u klam ke ladi u ye bakalabi na yu samai ke ru mo dai ke chong de bon war ke ta ramang ni hadi tau bon ko dai ke ko mo war ke tau ile tau sao tu bijar ka bor ke upi te tau sao tu bijar ke jimut ke upi en ko chong ko bon kena ko to ile sport ko yang uru handai mem yo peliar le kar India bro ko vi ko dem chispa super ko buja le ko football tam shabul kom yo ni oi ile ni chong ko atu le ko population yo shabul kom you be chong interest chong chempang the umani ki broad minded umani ko kwa how man ki witan ki chong ki thau hamman go yo jingai hamman go pinkre ye ki won go beta khnang hajo ipor and come restriction but there is a limit untuk restrict pelari hadu hamu yang development dia pi kenuksa for small example and project ko wan ri pau klur ngadu yu am kat wan di simko ko bertui film project tau de bless nem de nyaus nem man kelile ncha tang jon Dakar kam ter kom dia ta ong itu kwa ule tam mem posai which is correct reply ye form a policy a subsidy tipi a the le house some so subsidy kat ka man ngate to hapo
arlis nem duna gili jar teli homestay kat kaman ani. Ke target dia po yung arba prato wen san jar teli homestay. Man ko cibentau promote ke chong tau. Cibentau man ko ekam ejami kon kondro kon load kyo ni. Jantau ko bom juju kam ni ki sarkar ko mang kili oro ban. Botoi ke tourism pai ke homestay subsidy. Botoi ke football take a phone passport infrastructure wo yu langai tai botoi ke health sector la warok da upgrade lut renovation lut ki PAC KCC keleng lepai dia power la warok unconnected houses the connected kaman kami lepai dia ko mentar ke yang surok pasan boy kelam one of the best state in the country ngam oi one of the best state in the country ke state we ham kai ke ang state ni one of the best state in the country in term of developments but have tahu ke sport kamu manu jor iudang em lehau nyau leo pralak. You po berkat yo ikat kata stadium mo kanu go nyau spa le po arklur. Lam maklara man go head po Asia continent. Mom det kenapa? Yet to confirm. In term of football capacity. That's not full swing kata. Ko nyau spa le po arklur ni bentagi kendro. Pai ni bentagi nong reban penmi ki prime ki focus ki subsidy ki judge ki judge subsidy you take pick up. Itu sana jar sekali kita orang buat you take sembe you take di. Subsidy traktor lorry tar kumili. Gini ke warehouse yang tahu store gini makan suruh kami sing hyper bio udah jusupia. Maro am ke sarkar plan luka. Pai ke entrepreneur. Dia minta kamu promote igi businessman kian. Create igi CM elevate. Kuda tipu maro. Kau cuma gym lah yo subsidy itu akranu. Kau football artificial turf le irab sarkar. Kau restoran le irab sarkar. Haiwan nem sarkar kam gani go thola. Wala jaj kamu promote ikan ro yomi. Ni ba chemi ke problem do ikam sarkar mi wai. Do ikam sarkar mi wai am satu bakra. Malu malar ke sus pa san spa clutis nem. Direct directly book sarkar wa kamu punku ekonomi lambapi kan ro yomi. And the tourism sector is one of the sector of focus ini ba. Hagan sector em go potentiality ko yo kre di pawajarmu. Hapo andru nyausunan. Kalau man en kata Arctic 5 star po. Silong om jom menula. Man kso urban minister bulldoze lagi lekabay. Mboy pai de ko isla ngako 5 star po so man ka man ni. Kata on the pipeline. Malumala po kanina susan sinem ki hotel daw mi ke po silong mbunay ke san 2000 kamera ni ba da tiap tourism kita to manawan turis am gum sa to bi kanuk saman ke kami tahu kurang de ke pa wa aje du pren film bon wo ngai por chna tai unu ma sa bai ka ho be ini chna so po ko nong ni mpere ba ki kon yo nga chunu yogi we jai ben yo nga yo mi ta di lah kata dah pulang raham membuk saya ini aspak lagi sini pai berthai dan lalu bamer pengadah keng ke parking kita ni ko sandru jatis cisi diwai into the way man ko cilak arpa tuna tapi tehin dah po mana biang gani giloch mana biang ni tole mana biang tha bula ki mana wan ki turis nekong mandai dukan dukro sejan sno wa ar yo kreo ki ni lokal taksi 800 na wali pendap bam ini pendap buku pendap kicur ketetok ke developments untuk direct urai dengan puisa one right dengan developments kita komplek buku yang mukulak kaman atai multiplex kita mana dia pun ambil dah create employment direct dan indirectly undunai ke samsung lagi ni lemah hapol kepada leso saseni minimum dikenal create kondisi pouch bangun haku prida man ngate hada prida man ngate hakran surida man ngate haku yo kam kon kendok kami tekan ngate sa bhawe cha tegiwan gon mo belum sumit bi da urlong ya gon ti da diskus ngalo kalam leo pi wo kalam disiun yo blang celup yo no cha kwani pa ilangi na ule ham tension da tipi sin ngau sin dong daule ye daule dam dam tangar gon tulai yo le ni ta yo nong yang kecong motor sia or mo ko ya ko si orang itu. Jadi dikitin, kublai sibur, kelam Muslim man nak kejam medai pi, di Germany boy, man mi sem timi hon di port, tu bom yo ni sem fa New Year, tu wish lepa pi,
Khristmas ko suk ko met ko bah ko enjoy connecti orok kam tam chong ka thau kam ju ni ulti ai kuble ya usnem wori mu daulai to ulti yo usnem tmi wa bha yo man ki man kan yo cha yo nang yo pu yo pen ke chong ka thau connecti yo man ga stil ko pu ko pen ko dap ko biang ulti yo pno nei woni won ga stil ro ko dang not ko orok cha tu ulti man wam usnem arjar arondu yo bhai kam jai kam dang nudi orok dagani kiten kuble si bon kuble si jaru